Abana muzi gusenga, nanjye nkunda gusenga. Reka mbigishe isengesho rya sinodi 2021 2023. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Turi imbere yawe Roho Mutagatifu, duteraniye hano mu izina ryawe, wowe mujyanama wacu rukumbi. Tumanukireho, ugumane natwe, wemere gutura mu mitima yacu. Dutoze intego dukwiye kugana, twereke uko tugomba kugendera hamwe, tw'abanyantege nke n'abanyabyaha. Ntureke duteza akaduruvayo. Kora ku buryo ubujiji butatuyobya inzira, ngo kubogama byonona ibikorwa byacu. Tudata kumwe inzira y'ubutungane, maze tugendere hamwe tugana ubugingo bw'iteka. Tubigusabyeho korera mu bihe byose n'ahantu hose, mu bumwe bw'iteka na Data na Mwana, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Abana mujye mukunda gusenga. Reka nsoze mbibutsa insanganyamatsiko y'uburezi gatolika. Kuba mu muryango mwiza bidufashe kwigana umwete, duhanze amaso Yezu uri muri Eucharistie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le Père de l'amitié, le Père de Dieu. C'est mon corps, prenez-le manger. C'est mon sang, prenez-le buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur emporte-nous dans ton amour.